Manipur da law and public order ge phibam Fagatle Hairibasi nampu da phanbani sel khar gi damak misam kya ge punsi pikham han bagi mami ama khunai asida chawna tari haina veteran politician Okram joina nungnang ba phongdorli sakhang da basing na handak ikui kuidana tamthina happy khrawa Dr. Rita gi mihat amade Silong da leba Manipur Rasbari tugai ki bagamari lenana politician sige kawa da leba yumda pawmi singa unabada mahana hai Dr. Rita gi mihat asi akan mamong da kandem tawi Mahak Natana Nupi Obikia, Mamang Taktasu, Asuguma Togota Lake Hidre, Piba Masida, Nupi Sing Mayumda, Matomta Tarak Lehobuda, Sapabo Oribra Hebasi Wahang Oire, Asuguma Mihapi Hong Satariba Singbu, Paratambi Batangai Fade, Sel Karagidamak, Mioi Amagi Punsibo, Karisulatana Kanduna, Hectamak Harpa Hibasi, Tawhida Batabagni, Lo Sapalam Damni Haiba, Kangan Bamatotai Haiki. Amaram the status of the law and public order Fagatle Haina Langak Pari Singa Pongdolibasi, Paba Malhan Bane, Pai Haiba Yanaba, Nampu Sapu Toguna Pan Bane, Law and Order gave Pibam Pagalaga, National Highway Sinda, Mapung Pana Satpangam Driva, Lanzena Ribasing Mayum the Hanzimangam the Bamasung, Mapam Karadage, Hendona Satpa Yadabasina, Karam the Law and Order Fagatle Haiba Yagado Ribono Hanki. Amaramda, Manipur Rasbari Tugaiki Matang the Paladuna Okram Zoina Hai, Puarega Sago Nariba Amadi, Ikai Kumana Tamliba Rasbari Sibu Tugaiki Bahibasi, Tasing Miambu Ikai Pibane. Tawdokasi Tizina Basem Kiba, Inquiry Committee na Kupni Yang Selaba Matung Tawpam Tokpa, Matau Tawgadabane. Marilenaba Department Kimi Kudimona Kari Tabaklopa Yabage Habadu Kanagadabane. Maike Kiadage, Yaning the Pongdon Rabbi Basugi Wahan Tokasi, Karino Haibadu, Sapsana Kanga, Miamgi Ulkana, Tabak Paket Piohana Mahana Makata Ki. Particularly by Manipur law and order city, Manipur law and order Fare Highway Anabagi. Me am the claim to we anabagi nampu da panba law and order ni. Subchana law and order akoi afabanate marugi kodam di seng harkanda haugi sason pairi ba kambugi marakta ladiba MLA singida security mayam si pisa livni. Sometimes some of the sason pairi singi MLA marakta security dama pisa kambu karati chekon sangan ba ngayo kyang sangan ba Arishwan the opposition the lady mayam the security ka bibi daba. So and orders if Farihana claim to get Hairagadi saying the Harakanda, I will like to give example what about the opposition the lady were political leaders in the Kamdo. It is false claim and it is bogus claim.